votos á alcaldía. Don Antonio Pérez Insua recibeu 7 votos a favor. Don Rafael García Guerrero recibeu 10 votos a favor. Perdonade, vou proseguir. Perdonade, vou proseguir, se non vos importa, gracias. Muy bien, bravo, 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 bravo. Prosigo. Tras o resultado da votación, queda proclamado alcalde don Rafael García Guerrero. A oposición. Bravo, bravo, dame de carajo, dame de ahí. Bravo, bravo, prego ao alcalde electo de conformidade co sinalado no artigo 118 do Real Decreto Legislativo 781/1986 do 16 de abril que proceda a prometer ou xurar o cargo para o que foi elexido. Solemne que corresponde con este acto. sí.